Jehova Ngumalusi wami ngiyayikhetha inkosi yakithi ebuhleni bamaNazaretha. Bangcwele lethwa uthando lonyazi lwezulu ngizela nje uzophamisa izandla ukuthi uJehova umakithi. Ubani ongasahlukanisa noShembe uma uShembe ngakithi? Ngabe ukuhlupheka, ngabe usizi, kodwa ngizobonga ikakhulukazi lapha ekhaya. Ngizophamisa nje ukubonga ukusebenza okusetshenziwe. Ngiyabonga maNazaretha onyazi, ngiyabonga. uNkulunkulu abe ngakithi. Ngibonga ukusukela ngonyaka odlule sisebenze emzini waseThemba Lethu, sasebenza kwasetshenzwa eThemba Lethu, kusebenza nabantwana balapha ekhaya, sisebenza nje kusetshenzwa. Ngiyakhumbula ngenye ilanga langa yezwa khona usizi mhla usetshenzwa kuphela leyandle beyakhiwa yamakhosazana. Ngezwe usizi ngoba ngafica le nkosana yakwaHadebe ebeyiwa ivuka usuku nemini. Ithi ngelinye ilanga mfundisi kuthe makuna kuduma izulu ebusuku ngabo-1 ngavuka ngahamba ngayeThemba Lethu, ngafika ngena kule yandlu ngoba ngifuna ukubonda inethi nga sifuna lolo thando esilambile. Uma iphela le yandlu kulangezwa khona ubuhlungu, sengimdala umthetho. Sengiyabona sengiyangizwela uma ngibona umuntu ekhala, ngithanda ukubona umuntu ekhala. Yayisikhala le nkosana. Yathi hawu uyaphela lendlu. Hawu uyaphela le. Wahayiza ngamthulisa. Hayi musukhala mfowethu, musukhala. Yakhala yathi hawu uyaphela lendlu. Angazi ukuthi wayikhaliswa yini, kodwa wayikhaliswa umuzwa wenkolo.
ngiyafisa ukusho bangcwele ukuthi la kuleli bandla ngaphandle komuzi wasekuphakameni nasebuhleni singamazibulo okwakha isiphuli. Awukho umunye umuzi okhona jikelele. Uqala ethemba lethu sibhizi ngaso ke manje ekuthuthukeni siyasakha futhi isiphuli. Maybe ngisho zofoka imizi ezoba nesiphuli. Kodwa ngiyasaba ngethemba sizokwanda. Ngiyabonga. Ama-toilet tethelela. Awufundele iBhayibheli. Funa ukufundela tethelela. Umshumayeli 4. Qala evesini lika 4. Sesobonana nje la uyophela khona nozokhona. Uvalo nginovalo mfowethu, novalo. Nginovalo ngane zami nginovalo. Ngoba izothi lencwadi uma ufungile uNkulunkulu wangasidili isifungo sakho uNkulunkulu kazokukuthethelela. Kulungile ukuthi ungafungi kunokuthi ufunge ubuzungise. Funda bawethola. Mshumayeli 4 qala verse 4. Cabanga ukuthi nabo mangaphosisi. Ngabuya ngabhekisisa izinhlupho zonke. Hayi ngadabiya. Angadawiyo. Mhlambe kudideka mina. 5 verse 4. Awubuke khona lapho nje. Uma ufunga isifungo uThixo ungaphuzi ukusifeza. Uma ufunga isifungo uThixo ungaphuzi ukusifeza. Akathokozi ngeziwula. uNkulunkulu uyathanda abantu abayiziwula. Feza kambe njengaso isifungo sakho. Yenza nje ukufungile kuNkulunkulu wathi uzokwenza lokho. Kulungele ukungafungi. Kulungile ukungafungi. Kunokuba ufunge ungafezi. Kunokuthi ufunge ungafezi yabona. Uyazi yini ngisho kanjalo? Uvalo lwami lolodwa. Intethelelo umkhokheli bakhokheli yathi izokwakha ama-toilet kulelizwe. Yasiyawaqala ama-toilet ethemba lethu. Angaflash ayimgodi. Asikhulumeni madoda. Mhlawumbe yimini umuntu ongabonanga kahle. Ngathi mangibika kuJehova Baba sebefuna indawo yokwakha manje kuthuthukile. Baba ingane zakho zicela isibusiso ziyafunga zizokwakhe zafunga intabazo bafowethu. Ngenkomo nalingekho bashumayeli. Zafunga ngenkomo nembuzi entabazo ingane zathi zifuna ukwakha ama-toilet. Sayiqhuba sasaJehova wathi inkosi ibusisa abantu wakhe zawakha. Kodwa manje ingane ayisawakha ama-toilet. Ngithi mangikhuleke ezulwini ngithi Baba ingane zakho zicela ukwenza umsebenzi ezawucela kuwe waziphi isibusiso usentabazo eBethlehem. Ziyakwakha ama-toilet sicela usikhombe indawo ndizoyibekaphi. Uthi sizokwakha ama-toilet kanjani? Ngithi Baba hayi bazokwakha ama-toilet sengiwabonile kade ngenabo nethemba bawakhile ama-toilet mahle. Uthi ayaflasha ngithi Baba haya waflash. Uthi hey angafuna ama-toilet angaflash manje. Siphelile isikhathi ama-toilet angaflash. Hayi Baba mahle ngwabonile. Wathi hey ngifuna ama-toilet aflashayo. Ngabuya ngathi hey kungcono ngoba ngingedwa sibaningi. Ngoba uzothi ngibule bese kuthiwa into kaDlomo nje. Ngabuya ngayitshela ingane. Uthi uba ufuna ama-toilet aflashayo. Yaqala indawo asetshenziswa ama-toilet ethemba ethuthukile. Aflashayo. Ngicabanga ukuthi ngiwabonile. Angithi nibe niwabonile bacela. Akhona vele. Akho izo lezi ngane. Amazi ke sekudakwe kuphi manje? Angazi sidakwe kodwa ngibona ukuthi itakata yona. Angisaboni kahle. Uvalo ke nginalo nje lo luthi ngane zami. Basobani ingozi. Ngoba uNkulunkulu nifunge kuye
nathi nizowakha ama-toilet, hambani niwakhe ama-toilet. Kufanele kwakho ama-toilet manje eThemba Lethu aflashayo, kufanele kwakho ama-toilet lapha aflashayo, ngoba lawana ungabonile mahle noma engaphelile kahle hle kodwa nje ayaflasha mawungena kulo, ngoba khona into yasho uJehova angizuyisho kahle kodwa ikhona ayikhulumayo madoda. Kodwa basikwagileke la wasemthuthukeni badawabo asingeni thina kuwo. Uthi uJehova ngifuna ukuthi ungahleze etoilet uqhamuka umiyane umlungu angazi ukuluma kubheki. Angifuni ngifuna ukuthi ma ihlezi kahle lapha yana esitting room yakhe aqede ahambe emsulo angada manje iphunga. Yabona? Kodwa leso sibusiso ngane lapha uma nisiyeka okwenu lokho kodwa sikunika thina solilandela ngoba ngisebenza nani vele solilandela ngemuva nje nisafuna nokusigcina na hayi angikho lapho kodwa ngizobonga mfowethu ngoba umsebenzi omkhulu makusetshenzwa sifuna umhlangano uJehova afike lapha ezisholo yena. Ngiyajabula ngokuphinde walisho legama wathi la eGoli uma ngisuka eKenani zonke ibusiso ngiza nazo la eGoli ngifike ngiyiqaqe ngiyiqedela abantu baseGoli iqala singamazibulo umhlangano kaJehova bacela elingithusayo kulilodwa bashumayela bakhokhile uma nisiye uJehova uma nisiyela lesi sibusiso engininika sona okwenu lokho ngase ngithuka ngoba manje wejile uthe sengiyahamba ngifuna ngisebenza nonke eThemba Lethu angifuni ukuzwa okunye lokho engufitala ngifuna ukufita lapha washo njalo wathi kodwa sengimkhuza kokugcina ngethuka ngoma awungibonile wafowethu emthuthukeni ngibone omama ngabona inhlalo suthi ngabona abashumayeli usetshenzwa. Ngiyawubonga lo msangalaza ningawuyeki ufanele nginalo-ke bafowethu lodwa uma besike sayiyeka sahluleka ukuphatha lo mhlangano kaFebruwari uShembe meke wabadikile abantu ukubuya kuleyo ndawo ungayithatha iminyaka engama-50 ukuthi nje uShembe abuye meke wadikila wathi ngiyaniyeka ngoba nje uma-ke waze wasuka wahamba kuyoyithatha iminyaka kuzanywa ukukhonga ukuthi inkosi sikhumbule ilo mlayezo nje bafowethu esiwushoyo lapha ekhaya ukuthi hawu ngizobonga nje siphakamisa ukubonga kakhulu ngenzema phakamisa ukubonga bafowethu ayingibonele kusetshenziswe bawuphatha umsebenzi abantwana laba uthe ngesabatha lokuqala saqasha isound sinethemba phela ukuthi hayi abantu bazothi yalala nje iyafika isound amakhompeni ngathi asizwanga lutho lutho nje ngathi ngithi abantwana laba bathe isound ikhona ithintathinteke khona asikwazi ukuthi siyithole ngithi ngifuna yongeze lapha but hayi khona ithineke khona wathi sise one day ngalanda ubhuti wengane ubhuti wengane zami yamzala uyazi ngathi ebhuti kanti ayilungu lesound naku sizoshaya nendlu wathi hayi awathi ngizokuthetha uthe bemnandi kodwa yona ngingathi khona manje sikhona right ngathi ayizi sound bafowethu kuzolekelela lapha ngoba ecomplain ibe ningi kakhulu abantu abayizwanga inkonzo kuzobe kukhuluma umnikazi wabo namhlanje makwenzeka evala fanele bezwe abantu ukuthi uthini umnikazi wesonto yafika isound angazi bezwe bayizwa ukuthi inkonzo bonke abantu uJehova ungakithi ayibonkosi iyasithanda unyazi bafowethu ayiyasithanda unyazi ngike ngezwe ukuthi ngesikhathi siseKenani safaka upetroli kulukhuni kanizabethu kulukhuni
la bafowethu hey umkhabe wathi umkhabe uthunywe ubaba kude le enkangala uphuzuma kwathi uzuma usemgidini ubuzimandi wathi usemgidini ngamemeza angithandi ukuya kushebe mina ngihamba ngedwa isikhathi esiningi ngamemeza ngathi saguqile waqhamuka umshumayeli waqhamuka siguqile ngathi kunini ngufuna wathi hayi bengithunyiwe ngathi bashilo wathi ukuthunyiwe usufile akhali zaze ziyakhala wasekwenzeka ingane kwani awushebe uNkulunkulu bafuna uma sifaka umnikelo ngokujwayelekile siyesikhokhobe enganeni sithi wengane awusitelele ezulwini ukuthi mhlawumbe angafika nini phela uJehova ngoba la kulelizwe ku-applyelwa aba section 6 ku-applyelwa baka health environment ku-applyelwa yonke into security ku-applyelwa yonke into laba bekude abapatrol baba ku-applywa nje silekele yabuya ingane yathi uthi baba ayontshela nje shembe usuka kakalwazi usho ngoJanuwari mina ngiyathi phela uJanuwari ufuna kuphi uthi akusuka kakalwazi ababuka bafuthu engangena uthi manje angathi ikhona ingane kwa phela ushembe umbhekwa akafikanga ubebhekwe ngaba izolo eTransvaal akangafika ngathi kungasehlele ngahamba ngabuyela ngakusasa hayi lutho washaya weekend ngathi uzokhuluma sibize lutho le weekend elandelayo wathi ngiyavala uma ezovala la ungamcream ushebe ungalinge nje noma ngabe mhlambe umngani kuwe noma kwenza ungamcream ushebe wathithiza uthisha sazi thina ukuthi kuyavala namhlanje sesizwile ngandlebenye ngempone ezimhlaza sasethi hayi inkonzo phezulu uphathwa unzalo akuphela makuvara inkonzo iphathwa usokhaya sasesikrema singabafana baseNazareth hayi uyavala ubaba namhlanje noma kanjani inkonzo uphathwa unzalo wathi ekuseni sihlezi nje silinde inkonzo kwafika umshumayeli wathi kuthiwa ngizobuza ukuthi ubushothi kwathiwa nangisho wathi hayi uthi baba ngizobuza ukuthi ukhona esontweni angingamhleli naye wehleli la ushothi ngihleli la mina emva nje kuhlezi umjeje lapha sihlalele le kude le uthi ungamzobuza ukuthi ukhona yini esontweni washo zinqona wathi kulungile phothi wathi ngithe ngizobuza lokho wathi wahamba ungasibuki nanga oshonile mafika lapha wangamuyi mazibuku kuzosho bekuthiwani kushozi wayithulele wabuye wahlalela lapha ngasemshinini kwaphela kanjalo uma efika uJehova uthi inkonzo yasekuseni soyiphathela umfundisi ushozi wadawa wonke nani mhlambe waba ngcono wena ngadawa nje ngaphela ke manje ngaphela nje hawu kanti manje sekukuphi manje sathi hayi kusho ukuthi akuvalwe sathi akusho ukuthi kokwehla kwe21 uyabona uma sesiswele siyaphesheya akashilo lutho siyafika lapha ngaphesheya akashilo lutho ngibona umfundisi uNtombela ubizwa lapha ya hayi kusakala abuye ahlalele la ngibona umfundisi uMavuso uyalapha uyabuya usephe uyakhokhoba ukuthi ngathi akusho ukuthi uyavala kodwa pho kwenzakaleni waye usokhaya ngayiphatha inkonzo kulungileke ayikiki emini wayiphatha uJehova inkonzo washo ukuthi umhlangano uyavala la inhlangakazi eKenani uya phansi uyehla ngomsombuluko uya ebuhleni akashilo lutho njalo ukuthi uyeze eGoli noma kizi sesiyokusitolisa amehlo kuyehla ngenyuka lapha izinto sezenza kancane lokungehla ngenyuka ngithi ngiyokhophatha asiphethe lutho bayafona abantu kwenzekani eGoli angazi nama ngiphethe lutho nje kodwa ngizobonga umusa wena bafowethu ukuthi sihlanganyeleni sonke ivangeli lonyasa hayi uzwile umoya uheleza ukuthula kulelizwe hayi uzwile hlale ethi uJehova sengiyabona nezwana hayi uzwe yimina ke namhlanje manje yabona namhlanje usukhona umoya eGoli ukuthi abantu bakhona sebeyezwana manje
phansi la kwi-level hayi bayezwana bembona begijima betuthuke behle benyuka hamba babona ithemba lethu begijima behle benyuka athi isikhona lento efuna unyazi manje laqhubeka iviki ebuhlini ngalinda mhlawumbe ngizomenyezwa kuthi hey alibize indlomo lapho ngizomtshela ukuthi siyanene egoli wayithulele wafika iweekend wathi uyavala umhlangano namhlanje wayithulele nje easy telo zogu zulu ha iy'thelo zokulunga abanazo bayiphiwe nguwe masiphiwe nathi eGoli ngoba ngaphandle kokuthi yabona bafowethu khona usizo la ngaphandle yabona ubelala abantu laba bathola imithwalo wonke akekho umuntu omsulwa la wonke abanosizo noma babuza ngamunye ukuthi onakini kuhamba kanjani iletizwe bathi khuluma la ibonga ukuthi yasinda emotweni uNkulunkulu wayiphephisa emotweni yaphepha ithe yona ifuna ukushaya amazi-ke kahle amazi ithi yona ifuna ukushaya ngethukathukile mayifika lapho kuleyo ndawo ngoba hey ukhona engengayizwa angazi noma isuka kini bobaba noma isuka kini bomama kodwa kukhona engayizwa sengiyayibuka-ke nami lento baye bangigombe-gombise khona insizwa angazi noma ikhona la ekhaya noma ikuphi ihambe yayocela iyocela nje uxhawula bafowethu hey webhuti uthe uciniza uzoyimela lento ezayo uzoyimela ithenge imoto iyoxhawula ngemoto lisho ukuthi lezi ngane zizogana madoda zizogana ngoba nginayo kweli moto futhi nginayo imali yokuthenga imoto njengane ngizela inayo imali yokuthenga imoto zizogana ingane bomama madoda zizogana ingane uma kungena imoto nje egcekeni kabakwakho hayi angisho kubi sengizomthwala kabi ngizomshutha vele kodwa ke vele iqiniso lona iqiniso vele liqiniso vele mase ngesofela iqiniso kusofela kanti madoda sidotshelweni ngani uvele udotshela ukuthi ufe kulawo neqiniso zisazogana lezi ngane emkokeni zizogana kanjani ngoba lo muntu lo ozocelela ingane akasebenzi oqala nje uthengisa amatamatisi uthatha imali ukuthenga imoto bathe lezi ngane ifuna ama-aphula ifoni yakona i-aphula lifuna 60,000 usathi baba hayi baba ukude ithenge indoda kimi hayi angikhulumi leyo nto yakona Mdume angikhulumi yona kodwa ukuthi ngithusile lento ingithusile ngoba kwakhuluma inkosi ilanga ngendaba yezibizo yathi azehla ibizo athi umama uyokwenza kwezakhe yakhuluma inyanga yezulu ithi hayibo lekelelane azehla ibizo bantu usho ngoba engasenazo yena
Angikhulumi lezo zinto bafowethu. Mina umsebenzi enguzela nje ukuzobonga kanjalo. Ngoba nje izingane lezi ayisaphumi izizila. Siphuma la sengane. Funa ikindlela ngoba umuntu unesikhathi sakhe sokuthi mayefika la udinga ukuthi abukwe indoda. Manje indoda mayingenayo imoto bafowethu kuzokwenza njani? Kwenza njani? Usizela bele menza amantombazane. Zenze njani? Angikhulumi lezo zinto lezo. Mina ngizobonga nje kimi bafowethu ngiphamisa isandla. Awu. Akungaphinde kube khona ukwahlukana kuthina. Amen. Uyeza ushembe noma kunini nakulonyaka mhlawumbe uyofika nangonyaka uzofika kodwa ke sifanele sibe sisebenza sonke sisevisa imizi kaNkuluNkulu ingalali ukukhula sikhona. Amen. Ukuthi mhlawumbe kuzoyona bethemba lethu nje ngoba senze kwathi uba kuyeza bedidithile khanda abantu bethi vuvuvu bayosebenza asetshenzwe nje. Omunye angithi phela sibuka kumafoni la ngoba niyathanda njalo ukubuka emafoni. Indaba zenu nje kufanele ikhulunywe kagogo ngasenhle endlini engasenhle eParliament seyikhulunywa la kuma WhatsApp. Zikhulunywa ku TikTok. Omunye uhambe wayocela intombi. Mayifike icela lentombi intombi nje ezalwa umuntu ke noko onamahlombe amakhulu yabona. Manje lensizwa nayo inawo amahlombe amakhulu. Uthi ke uyise intombazana ubungozi njalo bafutha. Tshela nina nje. Uthi uyise intombazana. Lalela insizwa. Wakhonge ngizokhomba la ekhaya. Ukuthi nje baba ufuna 500,000. No, it's true. Funa 500,000. Uthi wasuka umsindi sontweni hayi yobe woma wasuka umsindi sontweni hey bathi abanye iza nande ngada hayi akayithatha yakhe vele cha ethi lensizwa ngikhiphile 500,000. Uthi omunye ubuda kuyini uthi inkinga ngitelele ingane izalwa esigwili. Ufuna le mali ngoba uyazi ukuthi nginemali egameni lokuthi ngithatha ingane yakhe kuzothiwa bengiyithatha ngoba ngifuna imali yakhe angona ngimnike le 500,000. Wasemnika wasethe amalobolo funa 1 million. Sisesonto iphela alukho igama lonyazi zinkinga ezaqalwa yithina bona ifuna 1 million ilobolo ithi lensizwa kayikhiphi million nginayo phela ngiright inemsebenzi eminingi le ndoda namathenda nje maningi uthi ngayikhiphi million ngamnika umkhwa wangishadisela kwaphela inyanga zaba isihlanu yathi ingane angisafuni. Le ndoda ibambe ikhanda ifuna ukusiphula inwele ifuna ukuzilahla phansi aya kodwa inkinga ikhipha imali yona yamnika umkhwa. Ngitsheleni zogana lezi ngane bafowethu zogana uma sesakukhuluma uzokhuluma ba bafana kukhuluma ngikhuluma lezo zinto umsebenzi engizozelela bafowethu mina zobonga nje hey ngiyabonga ngiyalizwa ivangeli manje liyahaleze enkulu. Uthi omunye engihlebelwe ngiluma indlebe okay uthi umshumayeli wavimezela ngabe esangweni wathi akuphuma umuntu la ufuna imali yegenerator iphelele la akekho umuntu ozophuma le generator hayi bekhanyisile uthuthukile bafowethu. Khanyisa lezi insizwa zalapha ekhaya khanyisa ibandla la ekhaya lisebenza la bedokotela la mina akusangeni noma ubani kodwa lezi insizwa ngenika isikini nasi isikini bafana bone dokotela nobona nje nani siyasebenza kunomoya wokuthula. Befike lilandelayo lokugcina ngabona nje wemnandi lethewe ziphi kodwa aseyifikile sayikhona baba bengizokushaya esibhakela khalene liyi-1 kodwa siza umoya wokuphepha bafuna umoya ohelisayo esontweni.
Ilokho nje sikufunayo. uJesu usithembisile ukuthi uzofika nini angazi kodwa uyeza yena imisebenzi ayishile ikhona miningi futhi ngiyafisa ukusho lokho ukuthi ukusebenza okungapha kufane ncama shilo umsebenzi wamanje ngoba umuzi munye likhona esontweni uthi ubaba ngiyabonga mshumayeli uthi ubaba bese kunesiphithiphithi lokho nesiphithi ngeviki elokuqala nesonto angibanga khona ngasabatha ngakusasa khona ngawufihla insizwa yakwaduma bayazi abanye iphoyisa ebelilanda ubaba la khuluma umlayezo obuhlungwana benokho malinikela lase umnikelo walo lase ulandela sangamazwi kanti lizohamba ngempela la hamba mase ngama ngiyakuyifihla lensizwa ngoba sisebenza nayo usuku nemini kwase kusuka isiphithiphithi wabe khona kusho sathi phithi uJehova uthi hey mangifika kuleyo ndawo ngifuna abafundisi bakhona bayobhabhatiza angekho uma sesibuya bathi abafowethu mangibuya bathi hey uthi ubaba kufanele sakhe idamu lethu lokubhabhatiza la ekhona imvula uyayivala manje zithe insizwa eyikhuluma la zathi ushilo uthi imvula yokubhabhatisa emfuleni uyayivala asakheni idamu kodwa ngaphandle kwenu mina nje ngudlo ngengikwazi ukuthi idamu kodwa nini enze wakhe idamu likhona esontweni usho kini akasho kimi mina ngiyadlulisa nje umlayezo thini ushela fane wakhiwe ke idamu lokubhabhatisa likhona ebuhleni likhona enelisiwe ukuthi muyibili imize namadamu njengoba ifuna la uzokuba wesithathu umuzi uzokhiwa lakhiwa uma kuthonke ibhabhatiso abantu bazophuma baye emanzini and labantu abadala abasezoba khona abantu abadala hayi baphela abantu abadala likhona esontweni abasekho hayi asekho isimo somuntu omdala bafowethu uJehova kangena ngakithi anginitshele babe khona osisi bayalwazi ukuthi akukhulumayo ithi Nkosi ilanga abantu sebebonga kakhulu ePhalamende ithi maNazaretha ngicela sonke sinikele umnikelo ongopondo ukuze kuvalwe umoya wokubonga esontweni ngoba leli bandla lakhelwa ngaphansi kwesisekelo sikaMzazela owayenyanga manje lo moya uyabuya ungena eNazarethini asunikele lo mnotho usuvale usuvuzo bani uvuzo bani wavalwa ngokusemthethweni uzophinda wavalwa ngoJanuwari balo mnikazi wesona hey ngovala umoya noma ngabe kudla ngawo ke kaya kini ngisho bawudla nawo kone Nkosi yasemachuneni kone ibongo zayo ngithandayo nawe abadala iyahluka bafowethu imoya ikhona vele ibongo zeNkosi yasemachuneni endala uTalatiya angizusho ukuthi yini ibisithi yesambo bakhona uNosomthunweni la baningi ibongo zakhe uTalatiya ilokhuzi yesangoma ngoba ngangisondele kiba sengiyabuza ke indaba ezitha usho ukuthini mawusho kanje uthi hey lalela wena mfana kaDlomo uma uganwe isangoma usenkingeni ukuya kuthi ebusuku umemeza uthi kunjani lapho kuvuka abantu abadala sefana uvuke bathe utawuthozani makhosi thozani alibonge igama leNkosi hayi
ususenkingeni manje ukhona umsebenzi wona inkonzo okuyifuna abantu abadala lutho sefana uphaphatheke manje uphaphatheka hayi unyazi bafowethu abehla abantu abadala nezwe esontweni haleluya uma sithanda thina sifisa uNkulunkulu sibaqede inkosi sikhonze singenawo abantu abadala ngoba bayahlukumeza kahle bayahlukumeza bona bake bakwenza izinto nje oyibonayo ukuthi lento le ikhiphe endleleni kodwa ngoba manje sekuthiwe bakhona ke kodwa umsebenzi enguzele kakhulu la ngapha kwethu uzobona ngibonga umoya wobunye ngibonga ukusebenza bekusetshenzwa siyanga lapha kwaKwispool okay iplan esasithi sihle sisazoyanga lapha konke imali sasize nayo wasumphazamisa umkhokheli wathi hayi akugezwe isiphula cha kona iplan esasize nayo thina sithi sizosakha isiphuli bese sakha umnyango ozophumela ngalapha bese kukhona amashawa antu bangaphumeli ngaphandle nendishi kodwa bazongena kulomnyango basithele ngale benze nje bahlambuluke benze yonke into abayenzayo baphume be-right baphume bemsuka siyenzile ke ekuthuthukeni kodwa besenza etendeni besiqashini babonga anti bathi siyabonga ngoba manje akekho kubona ukuthi kade ugeza ubusitela nje ngale wenza ugeza ube right uphumela ku right amanzi usonke sakho umgodi ngalowo ngolo kuza uthabethe no umsibi ngathi umsibi ukona umsibi la ngamdoba ngathi uyinduna yomba lwamgodi ayibonga inkosi ya nginenduna madoda engisebenza la induna kagesi ne project nansi project manager nangu hadebe isekela ke nathi angilibongalela ukudubazana bayasetshenzwa nje mfethu mhlawumbe nje ngibonile kusetshenzwa lapha ngiyabonga kakhulu ngizobonga nje akukuningi engize nakho ngise nje ngizobonga bese ngithi uJehova ushiya umlayezo ukuthi isibusiso asinikeza sona singasilahli kodwa msaphinda lapho ntethelele shoda ama-toilet aflashayo anjani yes kodwa abancane abavuma kusho isimo somuntu omdala sikavumi kahle kodwa kushushela kodwa ufuna ama-toilet aflashayo ngapha siyabokwakha ama-toilet ngapha kuthiwa amahhotela awasabizwa kanjalo madala bahlonipheni bomama bahlonipheni labantwana abasebenza amahhotela hayi bahlonipheni ngiyazicelela nje ngiyabacelela bafuthu futhi ma kukhona unako ukuphindaphindiwe abanikezwe into zokugqoka mthengele kuMnazaretha umnike basebenza labantwana uyabona nawe nje mawusithela ngale mawuqeda ukusuka ngale awufuni ukubuka uhamba ubhekile kodwa lezi ngane zihamba zifike iqoqe ngezandla ziqoqe ziclean toilet libe msulwa lo msebenzi nawuthatha ngane zami ngithanda ukudelela ubaluleke ngendlela ngizenibona kudala sagcina ukubona ama-toilet uthi na ufika e-toilet uthola ingqumbiso ingaka ungazohlala kuphi kudala sagcina ukubona ngoba lezi ngane ziyazinikela sekukhona nabafana-ke manje eza amadoda khona nengane zamantombazane khona nomama bakhona basebenza kanzima kodwa ngiyabonga umhlangano wondliwe bashumayeli umhlangano wondliwe Tatsuti. Wabonela amaphoyisa lawa bengiwabona lapha kuthini. Sebenza. Kodwa khona into eyaqalwa inhlalasuthi engamaphoyisa. Yokuthi bazothenga inkomo bondla umhlangano. Abaqale bebancane nje. Isikhulileke manje. Umhlangano bafowethu kufanele wondliwe ngoba vele wondla umhlangano waqala la eGoli. Yes, ukukhona abantu abangasebenzi. Abafuna ukuya kuNkulunkulu abathi inkosi thuma mina ngikhona mina
kukhona abantu abala abangakaze baye ebuhleni abangabazi ubuhleni kuphi ngoba kanayo imali ugogo uhlezi nezingane zethu abazukulu odla bona bathola nemali abazukulu 500 ukhuphukile ikhuphukile imali iyaye nganeni hayi ikhuphukile mkho hayi azinjojo ikhuphukile ningajaha uguga phela madoda ithina abantu abatholayo nezwe njalo sesothola yabona yeah 2.5 yabona ayongozi kodwa bafowethu engushona ukuthi asibe nomoya manje okusebenzela unyazi lwezonyazi njengoba sisebenza kanje sisebenzela ukuthi uJehova uma efika athokoze ngathi uhambe ethokozile hayi uhambe ethokozile baba ubuza ubhuti na hayi uhambe ethokozile baba ejabulile uthi ekuseni letha kubatshazo oh yeah mayeseshintsha imisethi hayi seku128 indaba kashenge bafowethu ngeswele imlomo kusho ushebe uthi weswele imlomo ukube asibonge uthi ekuseni umfowethu ubetshela ukuthi uzokwenza u15 kodwa ekugcineni wasethi ngeswele imlomo ngoba uthe mayebuka angazibona abantu abaningana ngithe ngiyabuka kwangafika ndawo amehlo ngesabatha lokuqala kwelesibili ke angazi bese kwenzakalani angazi bekwenzakalani kodwa ngoba uNkulunkulu uthanda thina eGoli asimthandeni nathi ke bafowethu asimthandeni nathi singawaqamba amanga umuntu mayeqamba amanga ngoba lento le inamanga lento umuntu kawaqamba mangaze wabhalela uzukholwa ukuthi yiyo kanti akusiyona manje asingawaqambeni ngamanga bafowethu asithandele unyazi sisebenzele ukuthi unyazi malubuya alithole izinto zifenkezela zonke manje izindlu zabefundisi azibe zilungisiwe zonke kufanele sifake amasilingi ngapha nangapha faka ama-tiles phansi bangathi sibhuquza njengembila hayi akusezoba njalo bafowethu ngeke sithi siseGoli bafana basesontweni bomama besonto sidomize esonto abafowethu uma befika babhuquze phansi bafake amaphepha nyana lawo abhucuka amaphepha kudaleka inkinga kodwa uthando oluvela kini bangcwele ilona olwenza ukuthi ushembe anethezeke nikone esontweni bephekwa lapha ya ngabona nasethembele kuphekwa uyabona nje amakhishi konje bemanga amakhishi lapha nabe u2 ithembele ayashona yazwa okay okungenani awabe u4 ayashona ngoba into edathi ngisho kanjalo angithi mina ngiyimanager the manager manager ngihambe ngibuke ngithola ukuthi eqhamuka nesitshane usiphethe koze amathi uyafika ekishini kuthiwa akusekho ukudla ngiziflizi yami limana aphindele emuva lo muntu akazudla lutho sekoze kwekusasa engadlile manje afane amakhishi abe ngufomastela omama bobaba ukuthi silekeleleni ngokumaya nikulethe baphekelwe abantu noma bangadla kabili kulungile ngoba abanye abanalutho ukhona abantu abangakaze balibone itshe ngowela
ngijabule yivole khona bangazi ngakhuluma ngaleli tshele leli tshele libhaliwe la kodwa leli tshele yabekwa ngempela linegama lakhe ukuthi mhla uhamba uthi inkosi ngahamba nami njobe tushebe nalabo abangasakwazi ukuhamba uma bekhipha umhlangano bafike esameni bami bese behamba bayolinda la bekwa khona itshe bafike balinda uJehova bekitshe abese beza bazobekitshe ngoba kukhona igama lakhe manje bangenawo amandla ukuya ebuhleni zokwenza njani haya sibe leli bafuna umhlangano wakithi ungafi yonke lemhlangano uJehova sipha yona futhi obekuya ngapha ngabe siyamncenga ushebe sinemizanyana nje mile yakho shethutha laso sinikile umhlangano siyawucela lapha sibe nayo nje bemini yewuthunje akufana sengathi engatali umhlangano mini musha uphuma kamela la ukela lapho lala nje Gauteng yewuthunje kuze yakuthunje sasa ngahlula ukuphatha umhlangano emini hayi akesenzene hayi kodwa ngizobonga nje ukuthi uNkulunkulu akaselekelele sibonga ukuthi ushebe usiphile umhlangano wasipha uthando wasipha ibusiso wasipha konke abantwana laba ebesisebenza bonke bakho bangaphezi ningaphezi bafowethu ukusebenza ushebe ningaphezi kuyasetshenzwa uzobe ngimemeza ngizokutshela bona ukuthi njengoba uyakhiwa isiphulo sabreakwa nje ukuthi ngoba la kwabo sefikile sase sihamba sathi ngicona sewenza osisheshayo saqasha itende sa temporary kodwa ifoundation yaso ikhona ya siyadayisa nje sidayisa ama-blocks sidayisa usimende sidayisa yonke into kuze kusetshenzwe kwakhiwe lesa sipoli esingekho futhi ndawo njengoba sinalesa sipoli esilaphayana sisazothi uma sipende lesa sibuyele kusona khona indawo kufuna siyithinte kusona esasifuna zibe yiso ngoba kufanele masike yabona isilingi le mhlawumbe uzoyishintsha nikona esontweni obani abazothatha isilingi madala project manager yadayisa njalo leya silingi sizoyishintsha ngoba sokufuna ifani nale ngapha le yama-PVC sizoyikhipha ngoba sifuna bekhona ama-downlight kwisilingi sesawuthenga ifeni wena madala sawuthenga amafeni ngoba bebesetendeni o-underspool babonke siyabhayisa ayibonke sathenga amafeni emkhokheni sawafaka lapha ukuthi uma behlezi itende lesho izobile uyabona idamane beshaya umoya kuthi senze bangaboni babona sisentweni ngabe senze ngamabomba kanti hayi bezama ukuphesha nje bangaboni ukuthi azigaqele ingwenya ayibonke manje kufanele lapha lama lezi iphulu bekhona ama-down lights ama-lights azokhabala phezulu
Basebenzile bafana uNkosi basebenzile oThabethe wagcina uThabethe sehlala lapha bamudlo umiyane bamqeda ithwe wena ubusuhlaba isidulile uthi hey umiyane hawo isikhotha besinga ngogayeke lapha ya kodwa bafowethu ithini siyisikhoda asihambele imizi kaNkulunkulu lonke sihambe sihlola sikline sithenge nemishini yethu sizothenga nama generator yethu hey uyazi ukuthi malini yazi madoda ukuthi malini isigubhu sedizili wenzizwe niyasazi hayi ngasho kade ngoba bekuthenga bafundisa ukubamba inkunzi esemthethweni sengiyayinela bake bafika lapha ke bathi hayi madala ayaphelile amandla ayisekho imali ngenhlanhla bekukhona umvangeli uDlamini elethe 2000 bathi ngithatha uthatha kubamba inkunzi nami nasi 2500 rand sengibamba inkunzi bafika nje bathola ngiphethe le mali bathi awunini enhlanhla nathi manje abalothe igubhe enkatho baphuma bahamba babe buya baphethe igubhe ezu11 hawu nithathe imali manje bathi ngathi uthe wena ubamba inkunzi nathi sihamba sibamba inkunzi sithi hey wena umuntu umnyama emzini kaNkulunkulu lethi imali sothenga isigubhu sadizili bayikhipha imali abantu bafuna ukubanja inkunzi ngomthetho kaNkulunkulu ohlelekile ngokusemthethweni hayi ukuthi ubaba usukeleni uboqola wafuna babambe kahle inkunzi wabona wenzani nikona esontweni bantwana ubamba inkunzi ke nami manje ngiyayisitini usimende ihlabathi lapha endlini lapha ngakoma lapha yana funa ipaving ngithengisela nini ngamanye ukona project manager funa ubona ukuthi yini engenziwa bakona bashumela nabo fanele bawubuka ukuthi yini engenziwa masetshenzwa kanjani emva kwalo msebenzi ozokwenziwa nje ziyakhala madoda niyezwa ngcono bathi ke lo msebenzi abazokwenza ngo-April angazi kahle khona umuntu ozomemukela amabandla mhlawumbe nami ngiyimemele nina nami ngiyazimemela nje mina ngoba basungabe ngathi ngiyawuchitha abantu hayi ngeke sicela ukuthi siwenze sidlule wona Nkosi kusemthweni amen Nkosi kusiguqa kwebandla amen Ay, inhlanhla